ndona ikanini mono bwana ndona cyotigaririwa nsoivau umenyete unini arite ija umato ya muthikiria te uni ana oba kungana nora kuona ogenyeria akorigana nora ogenyeria oba wa kuona wina kathina ka te uni lakini no ndore kimiro kiruga agakurira igetairia karaga atikurira akathomero ibo akasana muthikiria lakini kinyoka igora wacharete ainyeretie I'm very sure mtu huyo atesevana ande na anwa mugeni ora to ino dene students yetu ibatikinie jire no tutuga save boy child kana boy child jaga kati kwa tukwena arwa no tukona aka saved no tukona we mwiri gotegyo seva no kabakaba woni we imbera iragia no geragia tukawenya imbera iragia kanini na arwa ntwero chionde tukeda twena chio kuma kiri one of the expert manto nejeji savings na sector savings na mubango juu mbele mutikiria ati juri mwakwe mwanga kiri Meru TV so te sauti yake kile kwenda kuona Simbe na Rumu inande ibategethai yes haya ibo kama dikerio kuiba kwa mtu ina bahati gweta kinyandene ya TV ntukwena arua tumwita wa charity mtu ina bahati jere ntukwena arua na ndeka tumwere Mungu na amutethie karibu sana ndani ya mitambadhiri 1.2 FM manga kura hapa ndio nyumbani hapa ndio kwetu na ndio tukithomithia nto tukabumenyithia jaraja gwita na mbere na tukabumenyithia mantu John the jaraja gwithwa ajage karika ni mubango jwa rumuri rokere na tuko na rwari tuko ya Tuesday ni tuko twithera twina biashara wa charity kwa riri mantu jeje biashara mwanya tukimenyethia turoba batere kwithira bagita ngugi gontu mwanya nikenda bomba gwitethia miturire ne jao kwa hivyo karibu sana muthikiria rikana namba yetu ni 0720 inyanyithatuzirithatu kana withira uri mtu wa Airtel no withira gitumira 0754 133 200 ukomba kwithirwa ukiarandia na bahati na tora charity arikene ukwira ni ati kinyaro terenero rwa Meru TV to live na kiria Thiri FM to live kwa hivyo wethero uri akwina TV yeku tune in kenda umba kwithirwa ukiona kinyanjo ujo twithire tutu no ndene studio tukwena rwa nuriko ona kinya mtu mareruka muona no kinya wetu kwena rwa one nuriko Simba nikenda mumenya boega nkoroki kwa hivyo karibuni sana ndene mitambo tutenambere kwithirwa tukiaraniria kiurikira na kyoto makiri na ambe kana ringe thimo komba kwithirwa mugeni agiuchokeria kana expert ro twino tukwena rwa kithirwa agiuchokeria wa charity yes hato kwa no bera shope ngona no changanyikiro wona alwa no tunetre TV ne ndo changanyikewa not today okay kwa hivyo karibu sana kinyamo mugeni wetu ndani ya studio yes tumbe kwithira tukiaraniria na ugo nikendoga tweresera 1 2 3 gukonia Capital Sacco usave kana kwithirwa antu bagisave antu babatere kwithirwa bagisave atia na mantu jangi kathomba na services kathomba ira kwithirwa gukiofa ndene ya Capital Sacco nikenda kinya mturoti kwimenyera omba kwithirwa kimenyera thai yes kwa hivyo karibu sana ndene ya mitambadhiri 1.2 FM omba kwithirwa kiaraniria na thikiri Bathiri FM na tegiri Meru TV nikenda twinde tukomba kwithirwa tukithomithania tuanjirite na introduction weo kenda bakumenya mbere yes thank you karibu ipo bwega kiogwe mwiri wa cheupe mwiri wa charity na njeri wa cheupe ipo bwega na boy child kwa opportunity re bombete gompa yes kirie tombeta kwa Joy Nyawira mbethairwa ndi marketing manager wa Capital Sacco Capital Sacco tugaga ni the largest sacco in this county yes na ituga twitaga ngugi ndongi ngugia gutethia members betu bomba ku save yes na tukomba kuba mbeca cia kumba gwita ngugi ciao wow so inkwigwa ndi honored kwithira ndi azana ba ogwintu kienarua na Kithiri FM na Meru TV ingwiretwe muno kwithira ndika mona ba obwe kenda twariria antu betu na tumba kuba weru bora tukomba kumenyera mbeca cietu asante sana thank you
Aya, thank you so much muthikirio kumba kwithirwa gicibiru tutiongera kana tutaura na ndio kuigwa nwe the right person kwithirwa agikumenyithia uraumba kwithirwa gisave mbeca ciaku agintukira tuganikio ke maana muno ni gusave nyati kuria muno kinyoke rako kuona kambesa kanini atia no batere kwithirwa wina moyo ywa gusave kweli. Kwa hivyo tukiambiriria tukwena arua mugeni wetu Joy no umekwithirwa gitumenyithia pengine mitaratara ira gwithero bugitumira ya Capital Sacco gutigira pengine Anthony bakwithirwa bagisave mbeca ciao boega ni bagusave mbeca kung'ana mbeca ciumba kubatethia no tukenda gutegera antu bara baingi bethero bagita ngugi kinyekera ngwe kibarua ite kumakani ngugi iri kukurita lakini watima mtu atena discipline ya gusave mbeca ciao kitukira mtu arona arira gikathira na ndio withirwa kitweresera pengine ukaria manager wa marketing ndene ya Capital Sacco babu kwithirwa bugitetheria antu atia kana na ni mitaratara iri kubuthinga taira gutigira antu bagusave mbeca ciao na kimoni saving mobilization na ndio kwa kimoni wa tetheria wewe thome wewe ndio thome na ndio tetheria iria kwa kimoni ndio bweka tukageria kungania ruga cionthe na kenda mtu wetu uria umenara muthikira wetu uria tuthikirite naria omba kwerewa kabisa kambugeria tukwariria mantu za savings mobilization iriria tugatethia members betu tukara kanini wina ko utikombe kuria konde na tugaga twambairia go save then tukaria tuterezaga then tugasave twambaga go save then tukaria baba ingi ano bathithagia mistake nene no tubambaga kuria bakanyira then bageta go save ugikinya ro kendra gutekio ina kio gia go save kwa gure tukuga mantu za savings mobilization tuga strategy siria witha gothithetie kana mikakati ira withairo winayo ya kumba gwika mbeca ciaku na ikio gitumindia zantu kienarua twatumikakati na tubera bakathithagia atia kenda ririo okura no ntu ni twize kauga kana koigo gatutongeragia rira weta kuria ukaririkana garuzo rio na ukerurio no karirikana ina mantu iza umaira zaro tabangite ugaciuria mantu zara keza kumira zanande bwana mwiri gukeza kumaza thai ukethera inyankasi yaku ni kariro ria nkwiraira uthithia atia no gatuika gutega nturekite ni ati ukathithia gugatuika kuimbazu ya umira na nwize imbazu guti mtu etha kwa bangirite mbazua ukathithia atia ukethera wina gantu wikite kando karaga komba kare okomba gwitana ko ngogira kagita kauga kinya so ge Capital Sacco twithera twina account nyingi ira tutethairia members betu bakomba go save tugaga a sacco is a savings and a credit tutuingwa ni twithaga twize this is our motto that twaba go save then tukangeta credit na twamba gwitana members betu bakomba go save kende nya babonga bomba kuona credit tuberaga save then it tuberaga save get a credit kenda umba kuonga ongera savings ira cia kwina cio kenda umba kuonga ongera ngugi cia kwiro raita so with the Capital Sacco twitha na account nyingi cia go save but for today bukambetikiria nkariria account inyaki for only kenda mumba kweza kwingi twene bakwenderea account yetu number 1 twambairia na kana kanini mwana riria ciarwa no twambairia process yizi mwiri gini kaga tumyo kurigara no tunande ogwarigwa manto za go save wena miaka yaku kitumba no tutaitaniro wikana kanini na ndi batu Capital Sacco twatekera tuona this culture ite twikia kuraza muno tuona gatutsoke twambirie na kana getuka kanini rira gaciarwa tugaitane go save kumaria ko twithera twina account twitaga a junior account na junior account iza tumiruguraira kana ka kuma 0 years mwanka 18 years. Wow. Ewe inkemera kabisa na account ire ruguragwa ni muciari yerugura muciari tukatha tumuitene tukamwira mwana uria gukura akure akionaga kwina ka bank kethairo kario tugetaga nara kajogu kambanki kara tunengaira muciari akana nako kogure mwana gukura nja akiona gikombe akonua inyaza kwithera kwina kambanki mwana akionua aza kwina kirai akonua rangi kwina kambanki akionua aza kwina suburia akero inyeze imbanki kogwa agakura ize imbanki ne itango gifulani ore itana kwa suburia itagwa ya kuruga akaitano gikombe kithaige ya kunywa cai akaitano giciko ndigya kure irio inya kambanki akaitanirwa rakero gaka nigagwika matigari nigagwika muthitho zwa kuzuri ugatumira ruzu kana kene atiari kaithano kamwira ciekire aria tukaitana mwana ora savings culture
munini mwana ore riki gukinyia miaka 18 tucokagia account ira tukameethia vijana account na ya account area ithaire ya 18 to 35 years itikurukaga ria na bara bagakura bena culture agakura akimenya go save because we have seen it we have done it I think now for the last 15 years ana bara twagurire bambere thaibe at 15 years bara twambania bote tukenke thaibe na 15 years bage saver kogwa umaona tukamu graduate ete tu vijana account but now no tukwina andu kingi na bate tutaitanira tukenke za ba mwirigi au no bezaira tukajokiria account ugo tukuzukairia una ndo waera kijana tugetania na ugwe twitete u twarikia kurugura account ya vijana account with this account no tuturuga ni account ya gutumira ntukia ruzu na ntukuyeuke tukitana ndiki account twitaga a savings account savings account nayo izina ndi ni akila mtu au nyongo gwirira oni kwena giuri kwenda kuria madam kiria huwa wa account yakana kuma karikana ka kenke mwaka ka kinye miaka 18 mtu no we pengine ugaseva rujoro hakinyawa igwo ko watu ikura gachumbe no tena mbesa ukamatukara kamutito ndeka mwana is it possible kana it is possible no to account yize tugaga ikarugura ni muciari ende ni twizeni ya mwana ende kurugura ni muciari ya mirugura na account yize tutatwezene allowance ya gwitambesa just 3 times in a year itaba maita tatu no tutwethairia rira mwana uzo rugura account maitaji zawe number 1 education kogu muciari no eka irembesa ari akendeza gwita titia fees mwana agicoka skuru kwa tutatwezene allowance ya gwita 3 times in a year jora tutatu na tamu itatu kimwaka cia skuru naria lakini one tukaraga tukorania atiri rira warugira mwana irio ko tige gwaketha bina chumbi no ige gwaketha bina chumbi endo tireza ko simki supplies ya account yize ya mwana no bate kuga gachumbi endo karia ukamenya account yize ya mwana ni ya kuthoma account yize ni ya gwitana mwana mantu zawe za ronene te ugo witokororia kila kitu na ni wize account ire teku initially tuka kama tuza savings no mwaka getugita kwa discipline kethero kirio discipline ne kethero number 1 ki account ire ya mwana na kenda mwana gwa gikinya miaka ewe 5 6 inyako kwa ngwate kurekererio itambesa account inewe no twakethero ize account ize newe but ituite atwezene allowance yu no witembesa no tupwa fees ya mwana na ki account ize ne otuga tumirugura na ciringi 500 ake 500 ukarugwa ciringi 500 ake tukweka jogu kare ogeta nako pesa cia kunywa cai ugekaira mbesa ire aria agekairwa ara kozura ugakareta tugaga keza ka bank tweza kugakunura every Saturday ya mwisho wa mwezi Kou Joy ni umwena kapotea uria tuweka apotea lakini ni kapotea ka design ni bank ugekera kibao fote kabebete wagakonje mzuri ukorokeria no menye kambaki karea tikatitonyaga masiru baki igatonyaga inyangiri na ngiri 10 igatonya inya manoti jonte za all the values menye kwa tobaitha iria atiri kapotea igasiringi 5 igasiringi 3 igasiringi 10 mwanka kibao antoga mwanka kibao lakini ande mwana uri kukathomithia na siringi na arwa turi imwana uri kukathomithia na siringi 5 ko itwitane tubatie gwitana mwana atiri agikora inyamba esere nene ni ya kusave te masiringi akicha save wa inyamba esere nene ni bateri nyongwa kwa save ndoria ndio kurugura account yu onde muchiari bije bya konki birugurira no ntona ndeka birugurira details siranga atumira ichi yakwa kana imari yeto ja mwana remember mwana wate na ID atena anabethimu imbi account karugurwa ni muciari ende tokenda gintu gitagwa birth certificate kana notification no to account ira ni ya muciari ndi tumiatachire mwana na ndino mwanka ndo baire bethero bario thank you for the clarification yes then twarekane na savings account toketa ki account twetaga fixed deposit account na no tuturarairia manto za savings na arua ke fixed deposit account nire to alawaga customers beto bakomba gwika mbesa bakaria kwa interest ugo ndetere mbesa na arua oni nkoreage undetere mbesa ciaku nkare nacio ugo gutengo gengi ukarita yoni nkare na mbesa ile ende mwisho mwaka oni nkore mbesa hizi na chichi kawate tukaga minimum is 10,000 na mbesa hizi tachina duration duration ya kuma 3 months 6 months 9 months na 1 year kwa kutoka fix na that period na chio interest
indetermine ni amount igacoka ikandetermine ni period. Like for example, ugubona mwirigi ukeza kundetera ngiri ciaku 10 ukambira ngwikire for 3 months. Na mwaro ciaza njeri akeza kundetera milioni yewe akambira ndimwikire for 1 year utumba kule wa umwe. Kogu nande mbese karinga na mbesa ora chingei na kagita kara wanenge ora kagita karei no interest ita kwenenei ora mbesa chingei no interest ita irwene ingei kwou eune njirengi nayo tutethairia andu betu kuthithia deposits kana kuthithia savings nayo. The last one ni kintu twitaga shares. Ukagura shares. Shares nayo imbio kwa share. Share ownership. Ugurira weza wagura share na Capital Sacco uweza ka mwene wa Capital Sacco. Because Saccos Saccos tietia members. Saccos are owned by members. Sacco like today ndomba kukira na Arua Mbuga Capital Sacco ni Nyawira. Ndomba kukira na Arua Mbuga Capital Sacco ni Njeri. Capital Sacco ni ya members. Nonto Saccos ithithagua na ntubena goal emwe bena mathukania zamwe bakaga tugeka mbeca za tweza nae tukakobithania mbeca ile interest ile tukona tukagana tukaliza ka interest tukaliza profit cietu. So kenda oa mwene Sacco na kenda wa part of this Sacco ubatere kugura gitu gitwa share na yo share emwe ya Capital Sacco tumendegia ciringi 100. Shares cietu na cio cithwa igaenu maita zairi kwina share ya mbere iria kwethia mwene ira twitaga share capital ira kwethagia mwene Sacco na ugwo inya kuri interest ukariza interest iga iguru na inyo tuticiitaga interest na ria tuticiitaga dividends icio bukaria mwaka jwathira then kwina inge ira bukagurira kuma au na cio igeto na withdrawable deposits na cio mwaka jwathira tukaria gintu gitagwa interest on deposits. So now let me give a clarification on this. Anto batida kwa baize atedira twauga minimum ya share capital imbesa fulani no tunyaribu kuthithia gikundi kenu na ari reserve bwetabo ko tuthithia ga Sacco indikendo wa mo member wa Sacco gaita ciringi ngiri imwe. Anto batida baize kedira no witen kurukiore. Anto batida baize minimum it's minimum na unyo mtu abateria gutura na ukambia witness atirira tukuria dividends ile ya on share capital. Kwa kethira wina ngiri emwe na tukuria dividends cia 15% zaidi twalite last year ukona mbeca ingana ingiri emwe ake wina yo ukona mbeca ingana. Kwa the more you have in terms of share capital the more you get in terms of dividends. Then izi ingi na cio ingi cie iguru gutiro ile ya kwa umwe na ile ingi cia mwene nonto ile ingi ipara members na members full ibo bakuria dividends ingi cie iguru aza gutiro ya kwa mbeca inganene naza niyo mbenda gufafanuira antu betu nonto aneo twetagwa tutithĩtie tũmantu au bukabicanirwa omeze atia ukaisha mtu akiuga uni dividend ndaliro lakini uni ndito nini rongi aka uni ndi nyingi na datu bakaga criteria rikutumirwe ujwari we nyingi na ndari wa kidogo criteria ni ati umwe na nyingi unge na tokai na ketha to kuitokai na to kuria nya tokaria na 100% kethro ina ngiri mwenyo kale na 100% mbeca ingana ni ati ukathithia na cio na ndi oni kwizite acha kwira ntu betu atiri na Arua ndiria tukuga mantu za share capital ti lazima ukarearea kira itagwa minimum deposit no wongere nkuruki na ndibera atiri ye share capital ni osirio tongeri why share capital bwana mwiriki but nya tutuga it is a saving tuga it is an investment izorio kwitoko jukia mbeca ciaku etoka kanyomba ciaku na aroka kompolitanagia same case applies kirira wajukia mbeca wekira share capital izi mbeca ite stress mberema nonto no mwanka bukale wa dividends nonto tukire atiri from Kiambiria Saccos itia members na kada itia members no mwanka profit ira bodithia thatia bore bogae na members na kugana number 1 twamba area na barabe ya member full
ko tukambire na mbeca ile cia membership ile tugwita share capital twarikia kunengera bara gantu kao na ndi tucoke babangi barithie deposit ke shares nirona gutirio interest ile kana payments ile cietanagia bama bale agwa cie higher like only I can say last year we paid at 15% share capital. Iwi ingetwalia 9%. Na you get the difference? Kwa unaandike through cia kwikite kithe deposits. Ugo waliro na 9%. Uri ongi nawe ekite cio share capital ali wana 15%. So that is why omeka igwa mtu akiga ntakumenya na mbeca itari. Oni ndeito nini ongi hari hii nyingi. That makes the difference. So these are the investment plans kana savings plans ila twethaira twina cio at Capital Sacco. Wow. Yes. Wow. Muthikiriri kana no ora twetite na mbere no kwethira kwikiuria wina kyo kwenda kwithirwo gicokero ni expert wetu anombe kwithirwo gitutumira SMS yeku kiri 0720 kana 0734 54 200 ukomba kwithirwo gitutumira SMS tiuriri kiuri gyaku ntukwena atwa kukyo kwenda kumenya kia Sacco ura mbeca iseva wa ura mtu ona mbeca yoro kwigwa tugita na mbere gukweresera na kwe kintu kukinyama ani kwa tuko tikwerewa kanya gaku ntukwena atwa nikoka kana kwithirwo nyendo kwenda save nukwenda kwambiriria ku save mbete tiaku na alwe no tukuthomithio na ndi no kumenya ni mbica cio ngoje itana mbere ringa thimu eku expert yare akamigwata nikienda kwithirwa gukiwasiliana na ukomenya uraumba kwithirwa ugitethuka ndenda kwira muthikiria na muraithiria o Meru TV ati narua turiariria kauma mandu jegi guciarithania mbeca ekana na ile witoke thirantu mbeca tha kamare kwira 200 weka ukule 400 ukule 500 hivi hapo possibility tinyane ya kurigwa nande naru yo nande ndatrimana na expert uguntariria nama uria mbeca ciarithanagua nyani ndamenya kwe bonta menya kwe imbije guciarithania mbeca ikutha kurio lakini ndagwata information je nagua ko muthikiria na muraithiria wa Meru TV ndendo kwira atiri nagu keja kwithira gwe ibara tukuga twina finance discipline cases ithira urumirite TV neku kamemene gaku na namba ethimo kenda umba ugitate uchokerwa kiuria umenya uria ugatetha narua matuneje gwika muthithu au kwa wika muthithu muno no tunande no tukwenda kinyanjo ya bera tomo nkawithira wandiki naro ibirikari kana bitine ira nene wari kinya mtu bonda wari kinya mama mboga wari kinya mtu ro gwita akithiurunkia nkarati yawe barabarani akiendagia bamenyete antu barabena mushara jo munene akibabatere ni kusave na ngorukia kethira agitwira itumi mawega jaraja kumania na savings apart from kwitha gutwira mantu ja dividends na guciarithania mbecho agatwira imawega je kujangi ejetomba kuona yonto maybe bagura na ira ngombe mtu agakama pedeto kama mono yes mambo ya malio nande wacheupe mbetikirie tumekuza tukijukia ka break kidogo commercial break kenda tukichokera joy yedragitwa mantu ja jonde na muthikiria na muretheria wa Meru TV kwere mubango jiju yutawarumuri rukiri ara tutha tuichunania rumuri na gukinya ni thikithio kunanira kiana na kunja nkuri enko tukiatha na kirira amu athokirira no rikiawe na ugibo muntu mwe nigashiro ningi mbogo nyingi tenyama ende jai nyingi menaroka yugene narua chietu chigi gwaka na jara nyingi igomba gwaka monara jwa Daudi kou ukeja kuthana uraithirite TV yaku akarira au nikenda tugaka monara jwa Daudi twena mutaalamu kuma Capital Sacco Joy Nyawira agitwatha wega bwa kusave narua jonto bwarojo babetaga mwiri wa charity nani bakabeta jeri wa chepe nagakwira mubango tijunge mubango ni rumuri rukiri Re ibwize Kimero kiugire atiri umeba muntu monecio na ningi gura uga atiri utembije etiri jo ni bwinde tachokaniri mathuganio
twaranirie tugitwira ntaira mathina ya gisiasa jara jarumiririte kaunti ji ya Tharaka Nithi. Gwatanira nani Njeri wa Cheupe kiri mubango jorumuri irwa siasa imwe kwa imwe kuma Coolmont Hotel ira irikathwana kaunti ji ya Tharaka Nithi. Ni Jumapili ya tariki 27 mweri juju mugwanja ugakurukirwa. Wega sana muthikire tukomba kutha tugicokera kaire nyuma ya kurea marando na nandi no tutita na mbere na rwaria rwetu na ngeta na mbere ukurikania bando no wita na mbere gututumira SMS yaku kire 0720 inyanya ithatu kana 03 kana 0754 133 200 ukomba kutha kwa kiuria wena kio kana kwenda kuthira kiringa kinya thimo kiuria kire expert wetu thimu tietu ni ruguri ukomba kuthira kiringa nikenda atumba kugwatania nawe no umba kuthira gicokerwa kiuria giaku nandi tugita na mbere na rwaria rwetu wantuko tukomba kutha tukiuria join nande atweresere nande to save mbeche chietu tionde tukurugura account ira ureke ni gutuira ya vijana ya twana ya deposit na kinya ya fixed account nande na itukwenda kumenya mawega yes kana importance ya ndarugura mantu jazo thana ndambiririe ku save mbeche cia kwari mantu jazo nande kana mbeche cikithirwa igintetheria atia exactly karibu sana ipo bwega kambuge ki imbigitumi imbigitumi tweni karinza gantu bathithia savings yes gintu kia number 1 na nimbize baba ingi baize muno gintu kia number 1 na neo baba ingi beto au neo tori to save kakenda tumba kuona capital yes capital imbio capital imbesa kana resources iria umba gutumira wona ka base ka gukinya ka biashara na ge capital sako tugaga batwe we are based for growth nike tiote tochietaga base for growth tochietaga base for growth no tutukweza ka foundation ya gukinya wambiria gukura na rire twakwa mbesa tugaga gwakinya gukura wakinya na foundation always ni tukaibate kwithwa strong kiriro gwaka nyumbeko
kana rero gwaka njeku gintu kia mbere kiro bate ku consider i foundation msingi no tuzo gwatira nyumba na hizo gwatira nja na hizo gwatira kila kitu msingi zote bate kutachi very strong kwa with the savings rira wa save no to we are sako wari ke go save tukakwa credit eu nio importance number 1 ya kuthithia savings with the capital sako number 2 rira wa save tugato ku empower mtu wathithia saving no to for example wa save na capital sako today savings tia kwira wekira in terms of shares tukeza to kwa loan times 4 pesa ile tiaku pesa ile times 4 maita zana wikire ngirie gana na arua ngakwa ngiri magana zana ngora baroti ukagura ploti yaku ukagura bikibiki yaku ukagura ngari yaku ukagura ng'ombe ciaku ugeta kurithia na tukakwa katamka katongi muno ga guturia mbeca iria utina stress na ka interest kidogo eu tukeza kwariria baadaye ingona orenda ugo kuongera kwa na mwirigi inyote ambite kumenyora gakaria you are save mataja ngongomerero ui icha tongombere muno kabisa kira kyangu iria maitazana tugakwa maitazana ja savings tia kwiro ketho wikite importance number 3 for emergency purposes weka mbeca ciaku account-ini kucira tuwikaga ya mwana ukeza gutwika gie koma na burutuge for example ugora andite tukwasi twaku ite tukwasi tore tukaria fees tukwasi tora twesa tukalingwa in bright ukaura uriraria otwike ora ina ng'ombe yaku uraize ng'ombe yaku kendia gacao wike mwana skuru ng'ombe gatwike go pass kana egukua kana egukarora ya karaka ino gucwa muguri kumwaga mwana gakarega gwita skuru you will come for your money iroke iketho igisotaka issues tia emergency number 4 rĩrĩa wathithia savings tiaku tugakaranika investment gaku ugatonekera savings tiaku at the end of the year tukureaga dividends kana tugakurea interest at a very nice rate gutingo gewitete imbeca wezera watonekera batu twakara na tukingangana tukeza ba mwiriki mbeca tukatingatana na mbeca iria at the end of the year tugakua interest ya mbeca iria wikire iu nicho tugathia for importance tia kuthithia savings na rira tukwe encourage mantu zaza ikenda antu betu baticoka naome kweza kuthangika yantu like for example ndirio kuona ugoina to savings twaku gutira ugeta gwita na arambe ati utori wike mwana school ukeza kuonera kambaji waje tugikambaji gati kwenda mbeca nyingi muno utumbe gwita ntore no kiuga nsangire ni mpega na mpama kana zairi ugeta gito savings tura twaku urite wete ukathithie wete ukasort out to emergency cases twaku so these are the 4 important reasons tia kuthithia savings na cio tukacoka tukorania atiri no tutukuthithia savings na ni twize why we are saving strategy sire ko tutumaira imitaratara ko rira tutumaira kenda to make sure ati savings ichi eto tukuithithia ora kupaterio kuthithia ora kwagirite ugasevaga itugukuba stress kintu kia mbere na capital sako za untu narua ndia za ntukia narua tutuga wambirie ku save tutikuthiritie education thank you manto zajo ndeno mwanka gwitani inyari rokeza kurugora account na capital sako inyari ya nto beto ba umarite omenaza nto bangi bari tutatukithia member education tukamba gukuritana kenda ugo menyerera weza ku save no tutumba kwa lia savings what is the reason why are you saving withdraw a good reason as to why you are saving now withdraw wize oni ndenda income 2-3 years ndenda withdraw ndithitiate so we walk the journey with you together we are base for growth na twarikia kurikira base area twarikia kurikira foundation area we walk the journey with you through education through information tukakwira what are changes that are happening indie gukarika in the economy tweka tutiguitana so the moment twakunekera mbeca ciaku you don't go wrong that is one of the strategy ira tutumaira ko gwiriri wao joy no to mwiriki mbere twambire kwariria bara bakuwa bena tubeca tunini lakini rikana kwina mtongo ukethero na mbeca ciawe lakini akauga ati kuona maana gwike mbeca ciawe kile chako wa save kabase ba ile matrix yewe sure no to wana kuona mbeca ciawe save actually yo mtu akiuga atiri oni kwina ule kuingani kwe wantu wingani ite financial oni
utirenka batara loan so ready kiambeje chiako capital neki I think mtu mmoja uno akethoganagia kinyanda ikia utike gutethũka nakio bangi ngutethia bangi ngutethia kabisa tiako ni kare ari ngro matress igantenda ngenda iwo gukuna igana ogoronga kuna ogachonora antata bagomba kwithira ukibera atia bagakara bakio kabora irwa atiri ati mbeca cie nyumba it can't be safe mbeca murigo kanyombe kuthiro cia safe it is safe na tengo kugwikithiretie nkare komoria exactly thank you so much ivwega no ndobwaruge ndongi exactly ungwa ni ungwa tuga mbeca rira wikire nyumba nyombere yomba kuya ikayana atakugakarwa sala million number 2 rira wina mbeca nyomba muiri rira wina mbeca nyomba kare wina mbeca mukonezi waku nibo igagwa na ramandazi za kurugwa za kwera nibo menyaga i trends ire ko litoko tore ko spirit yake u withairo ino itaga kuthingatite number 3 bwana muiri gutira ngeja gwaku ni nkwira ndina thine aciringie kana wina milioni imwe ga wita konda bolera gitandene ara wikite ima nyata gugakarwa kumbe sa iro gatumira na njira itibati gutumirwo neo njirero tabangite neo no tukambesa ichize bank as much as no gututethia na gutwa deposit cia kwezana we are saying utetweza kwa theri ugatunengera cio na tukure na njire kurenda kumbira ndiria ndirare tambeje ciakwa capital circle imbithaira ndi mutaratare ni jua kwithira ndina proper planning exactly ya gutumira mbeje cia sure wow sure that's beautiful the strategy number 3 batwe ituthege gintu gitagwa product diversification inquality account chietu ndauga umake mwana wa umake junior tugeta ki mwana eta kwa vijana to umake vijana twitagia account ingi chia ndo babangi to mau twitagia itonga bira bia na mbeca ikwenda kutithirua kintu gitagwa fixed deposit so tukaraka tukinda vicefaga tukorania na arwari ndiguru itete atia tugakeka tugeta u tuona uzo gutekobwa tugakeka u kwa tukara tukinda vicefaga kuringana na needs cia customers betu number 3 strategy ngira tutumaira before we take strategy ku diversify kwe mtu ambirite ambira umenye banki yakwa ni kumbitira ngari after you take a bank statement ndenda kuria 3 ndi capital buga tegera growth yakwa savings can you advise me na ndi ugwe no weje ki fixed kana ugwe na ndi no qualify inyandi quality no gutegera bukona mtu ena potential mtu uju kinyatu kamwaka muthitu gakuthithia biashara